Israel versus Iran plus United States of America. Hichi amahothum hichi gal aumjing lai tu lai ta he Iran le Israel choteng ta le USA kido na zia agam kaya hiti mipi athi amang in le lo izaram pha kisusia choteng ta le amaho gamsung jing se helova azil avea Dubai ke poi hoi lai ke poi gam tampi jong to kha lovin Iran le Israel ki do na hin USA jong akikum lunin hichi USA hin Israel to ki thuna pan khom aneya Iran hi ado hin hichi a hin in the low tampi achimin chuting tal Iran langa lamkai luboh izaram khat pi thina man na to in student school chapang tampi ong thina to in nu naw chapang tampi ong thina to in the low dal havin agam sung chu missile chung le van ai lo wale chung le noya ki do na hichi chu aum jing lai ta hi ta in tuni kho in igam sung cookie society sung mei teile cookie ki do na jong hi I tholal ma jing win I khop ma ta ve hi cho chu isit naw he pon hi chi sanga chu chung nung zo le lo pi zo ti taw de gim nei zo ti taw de hi chi tu lai ta hi Israel choting ta le USA Iran amothum ki do na hi agam kai sung to kinaya ium lo zit wa chu athupi dan le ha sadan he lo oi news mai ma imu zit wa chu yal kho na umbe se lo la hin a hin tu ni kho ai se no mu chu nan le ke igen the banga hi tu lai ta azong Israel Iran USA gam sunga hi ta hi ki do na ji ami pi tampi again the om jing lai hi ti isei do nom be ni tu ni kho en cookie gam sung buina jong hi e hon again the jing lai ta wen hi chi Israel lang I love Iran lang USA gam lang ho en a he pha po ve na hi hi banga hi e ho jong am ho buina hi tu ni kho he pha pi be se lo hi ai pi chu yong le hi chi amho ki do na chung chang ai tu ni kho hi holim na video chom cha in a sim dio in ngai khom hi tu kumbul langa chun US in Iran koma nuclear missile asim beijing hi anga adivajang het sana ana het sawin ana seiwin ahin Iran in anga di poi Israel in US throw a Iran in galbol na mancha tampita danger ta adia mungam la ta target ki bol na thei ho asim beijing ho anga adiwa hi Israel le Iran him kham dia ana phut chu alo sam khata nei hi chi hi adia Iran thimona linta achanuwin hitabang dan di lo ti ding ham ai lo wale mi achunga thunei vai hom ho nil kalna amo hon to gon anei wa min nga in ati ron anga lo ji wa hen hi chi gal hi asolo in machine mancha galpi linta ta bol na dinga hen mancha tam pita akisim win hi chi hi US in nga in ati in anga po wen hi hi chi na hi hitabangal hi tuni kho atu lo hi ase ngai lo zwati achom lampe na ise do no mene masang je ma chu Israel in Iran nuclear plant munpi izat ham hi ana kapsin ahin la Iran in ananga di ke point hiti hi za hin Iran in ama capacity sanga tamzo vano in aphal za sanga jong tamzo nuclear asim be ji wahin US le Israel nasata in awpul he lunin hichi Iran na to hi akin theilama anga lawa hi le Israel le US adia hi ni kho khat le adu aba theiron a hi dan hi akim mo do hlone nei hichi na lungmo mu a umwa ki to mo ke u a hi dan jong news tu so chan ase nei hichi jingka khat lamdana US le Israel ki thu a hin Israel gama konin Iran khopi adia military base le administrative office tamnamun hoch attack abol honin hichi attack abol ji hlona hin hichi amani ki thu to chana ti chu Israel le USA ki thu to chana attack abol ji hlon hi hi le Iran in Israel phule alo phule helova attack kha waiting le ahin bol kha ding ham ti hi ki chapna le ki ven na a bol hon ai aki gin lo perwa chu attack abol hon lo ala hin Israel adinga chu danger ta khat ai kit za chu tu chung gal hin
Iran gal hi US to Israel ki thua Iran te kigin lo pe ta gal abol khomon a hi dan a ki se nei Iran in ale thu pai kin alang khana hit bangal amani in Iran chunga abol khom hun pa nen chom khat jovin Iran a ko na chen Israel a hin let don but kit win Iran in Israel zona misal 70 ai la vale 80 ho a hin kap do zo win Israel Iron Dome in intership abol mani nei ana sat kit dan chu alanga galman cha chu na sat ti ani oin to hin Israel a hin siren nasa ta agingin ti jon mipi ho boma ko na kisel na in kisel thei the kisel win ai wang a kisel na ho jong chu bomin asupo in le lo tampe chimi min tampiong athilo ni jingle thaya hi ipi hungti ding ham jong a ke po in chuting ta le Dubai lang a airspace close ho jong a bol win chuting ta le van leng le na tampi ho jong hin a ki kha gam tai ti thu jong hi a ki zai ni hito ki saya hin Iran hi ki all tham lo ding ki tham ding ti a hin Israel banga hi Iran in US jong hi ana tu phat cho hin Iran in US jong hi official ta hi doding su mang ding hi ana phone do a hi tolana hi US in le thu na ama ho le thu na chu Iran hi ki thamding ki mo vet loading a hi ti a hin US president officer statement a na phong do anga le ni chuting ta jong le Iranian dan di lawa misal long range asim jing hi US le ama kiloi hom pi gam ho da danger a hin ami asa tew abi theina dinga chu Iran na to hi su chip ding ti hi US ngai da nai Iran hi akivet let tu pe ra hi vanoi a kisat ta dinga hon ahong kilang do tan ana to hi aki su chip lowa a thing noi wa ho le Iran mi pi ho asu gen thei jing hi gang chala anga diwa jong tipna USA in abol nei chita ki thona chu Iran ki gin lo pe na hi tu chungal hi Israel le US ki thua abol khumun a hi dan chu aki mu the nei chuteng ta le Israel in 2025 apana Gaza akaba kona chu Iran te ahong ki kum wachon Israel in Iran hi hoi ta ki thampi di anati oi Iran to nuclear chungchanga ceasefire deal ananei nomin hi cha chu point iza ram Israel in Iran koma azui di wajong anati wahin Iran in ananu pi loi ana sei ngai loi hi chu US in jong athei top so in Iran le Israel ke ka ajan chamna ana sem go in upai ananei pon Iran in nuclear deal kui mathu anarata point hi cha ki pa na chun Israel in mabana Iran do na dinga hi operation lie on roll ti hi ana phong do win Iran khoi dia hi ana ki gong pan oi tan thilom dan ho hi event na event wale hin Iran hi agi thamkin lo le nuclear lampang a hi agu a kisem hoi che divin a omin agi thip be le kine khading a hi ti hi tuni a hen US to Iran ahong ki do honin chuding ta le Israel to US ahong pang khom lanin hitabang ho hi US to Israel in agu a ki chap na ne ziruna hi ki tho hona Iran te man cha le lo ho hi su sit peding ti hi avil je honai tuni Iran chung changa gal ki bol hi Israel in operation lie on rule tin amin sa in chuding ta le US in operation ipi fury tin akimin sa winai hungnom ding a hi in igela le iti la hung chip dang ma ke point gal hi hunas che ding hin igela langkhana Israel ga ma jong ku ki chate pha pi achengin isu pi ho nasata a honggen the kha diwang hi igela line ta kha dei hiji tuni kho a Israel le US in teran Iran attack abol na chung changa hin thulam leng tampi jong akisa kinin hiji thulam leng ki za ko na chon North Korea in Israel dem na ani ye ki ti khata hum do an alang khana hiji ki dem na hi zo thu hi ti in ape pe na chon clarify a hum pai kin ni 2025 kum thun langa chu
Israel in Iran nuclear plant attack abol chu en Korea ti chu North Korea in demna anabolin a chi chu adi nai chule Israel le US warning zong anabol nai a hin tu ni alawal tu chung thil sa awang hi ima statement anal ha poi tin clarification a hin bolvin North Korea thi moding hol ho chu nasata go na pi ding in jong a sei wini hitabang di lo ta thu ki sei North Korea gam song su min si na ding a hi tin a sei wini hi thulam leng a hi in koiman eta san lo di hi tin jong agam government a phong da in lam ka na phong do wini Iran gal hi a ho si na hi lawang North Korea in jong kampau in hak te ding in wang kin char om nan tu pet ta ding wang al ha pon hi Iran ke attack na hi ceasefire om kin lo le leiset galin na thum hi hong ki pan ding kon cha alwa gin chat dol a hi in gin cha ta kha jong ai tan galin thum au ma le apang khom ding ho hi ka e te dinga Iran, Iraq, Turkey, Qatar, UAE, Russia, China, North Korea adang dang hoi amoy hong pan khom diu langkhana US, Israel, chating la UK, Germany, France, Poland, Ukraine, NATO, Alliance chating la adang dang hoi hong pang khom ki do ta hi gal nasta hong ki do ding gal len thum ki ti chu ahong nai lam ta ne ti za romin nang le ke gam sung ein to ha ding din mun chan ge yong thai wa noya mi min thang chi ang ki do te ngala chun van noi an holing zo di wa hin hi chi hi taw na tho ang ta san cha ti ho in igel do jing di hi apoi mo ma jing na hi hitabang buina ho chung changa hin tuni US in Iran attack na chung changa attack na jin attack ana bol na chi hin Iran in jong Middle East US base mun izar ham khar hi ritilai a bol pe in chitol kilhana chu UAE Qatar chiteng ta le Bahrain le Saudi Arabia le Jordan jong hi affect achi khajingin hi zi chun Dubai a hin chiteng ta adang dang a hin airspace ho yong a hawbin flight ho akipan do ding le alwal a hung leng do dik izat ham jong hi cancel aki bol do ta ne hi cha cancel ki bol flight ho ga theding a chu hi le Air India, Air France chiteng ta le Lufthansa, Turkey Airline chiteng adang dang tampi a hi nei US in warning abol na chun attack hi pungkal abo a hi pon ani kho ki zom ding hi atin I chan a hin pha ding ham ti hi a ke nai pon jingla thaya hong thidam hung kal be dam ti ki sei thei loi ati la chu US in ceasefire on a bola a ki do zo si peace agreement ana sign sa hin tu a hi amma zo gal bola apang tan leiset galin thum hi beilam chai tai ti mitin ki chat nai chating ta le alang khana inda in jong flight lama sei dinga hin 400 plus tivel hi cancel on a bolvin his Indian gam sunga thusu Ministry of Aviation akona akimu chu hile Indian gama kona Middle East langzonding le hungleng luding international flight 400 plus cancel akibol jage atin thulu chon akimone heci flight cancel ki bol lo na ji pipen ta ja hile Israel US in Iran attack abol hona ko na hi hongkipan ahi dan so news in asayin US Navy base Iran gamkom mun izat ham khana ho chu Iranin ritilai abolin hisi chun hichi gamo si chun ama airspace ti chu flight len na van thamjol ho hi close abol chi win hiza hi India in jong ama anu wada lawa hi flight cancel abol ngai passenger jo sinong ticket man ho refund ai level le postpone ho aki bol ngai win passenger jo sin jong Indian aviation schedule hoi ta aki vet to diu sting ta mi pi ha sana jong ani win hi hiji turi ho US le Israelin Iran gam buluna anei na thon le thu na in Iran gamin West Asia gam chomchoma di chu US military base hojong nasta buluna anei kinin Iranian US military base abuluna aga thedinga chu AI uday el base Qatar hichi gam kaya dinga US military lin pen hi in US Center Command headquarter poimo ta khachong hi sting talle bulu ki bol na ani na chu AI Dafra el base chuting tale United Arab Emirates so hi ni hichi el base so hi Abu Dhabi khupia umahin US pai
5,000 pansat na mun khat jong ai tin a kise ni chuteng tal athum na ali ai salam el bes kuwat kiti khat jong ai hi chi darok tia jong ke hi chi US el bes hi Iraq gam gi koma hi in US gam dinga cha pansat na mun paimo ta kha jong hi ali na bulu ke bol chu NSA Bahrain hi chi US naval facility ai in gam ka ya operation ki bol na dinga US gam dinga sumun paimo ma kha jong ai kit nei anga na bulu ki bol chu muvafaq I-30 el base Jordan hi chi US gama dinga military base ai tuni alwa tuni khothil su Iran gama hen misal tampi mangcha ai hi chi anaki bulu a anaki su chi mai agup na NI asak el base Iraq kiti khat ai hi chi western Iraq gama US military base khat jong ai in asagi na bulu ki bol chu Iril el base Iraq hi chi Iraq gama US el base khat ai in tu chung thil su ai Iran army in misal tampi mangcha hi ana bulu wa hi dani akise ni amani alwala am hot tawte na US in Iran hin Israel amo ke dawna chung chana hin jet le vyathil tampi yong su sinin awm lo in a hi chi ama ho gal chung changa hin adia Indian Prime Minister Narendra Modi in Iran ki attack na hin thupun jong a hin bol na hi Israel le US ki boina chi amo ho ki dawna chung changa Modi in asaina chan aman asaina chan gal ki bol to hi akui adinga phat chom na umlo hi in akido te hon ki ho to aki cham din adei sana thu jong aphogi ne ichi Modi in jong gal ki bol to ki attack to hi adei sa pon kui ma pan pi tum anei lo dan jong asein ki ho chama lung oi lo na le aphalo pai tha gam khat ke ka ki muda na le ki mit thip na haisana diplomatic dialogue a chaiding adei sa dan jong ana phong do ne chuting ta jong le hi chin 20th February 2026 ni khwa Israel le United States in Iran gam buluna anei rana hin Iran munpi capital adia Tehran ichi Iran gama khupi tampi ho anaki bulu in the low tampi jong asi in achim tai ti eso kevin US President Donald Trump in social media mangcha athupon ananei na chan US gamin Iran gama military campaign akipantan US gam hi Iran gama ko na ven na dinga operation ki boljing panding a hi tin jong asei pantani Israel Defense Minister Israel Katz Iran gama kon ki ven na ding in Israel gamin Iran gam buluna akinein chule Israel gam sung pumpi a state of emergency phondo na jong akinei tai ati binai Israel gam sunga hi emergency a etam state of emergency phondo na jong ananei ubin hichi thuso kimu in aseina chon Iran gamin le thu na Israel gam bulu ding in nasata in kiko na nein chuting tal Israel army in asei ke na chan Iran gama ko na misal hung ki kap ho het do in awm tan Iran kele thu na ko na mipi milham ho ven na ding in kiko na omen mun tampia siren tampi alo chat ho gin sa na aging thei tampi akigin sa tai aging ngam tai ti chon ase ni esi ki buina hi Iran gamin nuclear program ani yetia ngo na kinei na akona su hin nuclear agreement chung changa United States le Iran in ki hona anei chu a hine banga aum lo za hi chi buina hi so sang a hi dan chu news thru chon ase ni hi chung changa jong hi ama ho ki buina chung changa hin van set ta in reliable source akona report ki modong zuin Iranin US naval base ho attack abol na chun Dubai International Airport DXB he chiong cho anakap kha eti thu akizane hi cha hi mili akitong kha in athi amang ba ake sei chen pon thilum dan hi amho in sung ki ka azong hin tong kha te din wang mi pin ata sani nei ichi US le Iran US in Iran attack na in jong
misal izat ham Dubai le Qatar in jong ana kap thawin am ho gamin asei na oba agam mi pi ho ven bit na dinga anu ada oba akap la ongai a hidan jong ana phong do win muslim hi daw le tu a hi Qatar le Dubai UAE ho jong hi US le Israel backup abol le di o hitan hinla izat isei wanga chu ta ahung ke ti ni le wang chun so pi ki to mo ta ho jong chu ahung pang khom ki tho tho ti hi I het diovin ikiti movin alang khana hitabang thu ho hi tip ding hitam phading hitam timi pin agyal jing lain jong iti ta athip dem tami pin anga jing lain jong Israelin koi thip mala ki go na nasta anei be kidin ichi Israel le Iran ki ka hi hong ho se che dingin akilangin ichi tol hona hi Israelin IDF resolves mi 70,000 sangsom sagi ti daw dena sangsom sagi ho IDF active pan lading in jong anung ko kit tawin nastan ki go na nevin Israeli army izat ham hi ina akichol sa azia gal a kho dong zuya ale ko kit jo hin amo chi dan hi amo cho resolvis alwale resolve battalion akitivin hi his IDF 70,000 kinung ko ho hi adia air force lang ho ngen a hivin am ho hin boulder chale mi pi hu na dia pan ala adio a hetin Israel defense minister en jong ana phong do kit ta nai hi chi chung chona Israelin Iran do na dinga hi man cha phe pong na sata ta akisim ve aneyovin adia long range weapons strategic range wa ga bela hen akhat na Jericho 3 a hin so teng ta le F 151 ram so teng ta F 351 adil a hin rocks missile so teng ta rampage missile ho a hi vini so teng ta le air strike weapons langa hin amo in F351 adil a hin F151 rama ma hin sta le Delilah missile ting ta le Popeye missile spice guided bomb kite ho ahin drone langa hi ga sedinga harop drone heron TP start ting ta le Hermes 900 kite ho hi man chak pha pi Iran do dinga nasta ki go tu na Israel anei ki ta nei US gamsung kap na dinga hin alawale Israel gamsung ho do na dinga hin alang khana Iran foreign minister akonin thupon abol na achon United States gamsung kap na dinga hin Iranin akil sam wale akilal wale te hin foreign minister person apong do inai ichi zo ham ta ham ti chu het che he pon he jong le news a jon aha viral he jing in hi mi ki go dan ti chu Israel te ki go dan USA te ki go dan hi alang khana Iran te ho jong hin ki zo pon te ta ki son lal na hi ana nei ji tho heading dan hi ti chu imodo athevin hi chi chung changa hin adia agam kai sunga ti chu Iran te dinga a supreme leader Ayatollah Ali Khamenei ki ti pa jong hi is a leader pen pau hi tu chung gala hin thina atu lo ta ni agam suwa dinga ho ga the pen dinga USA dinga USA a lamkai lin pen chu Donald Trump so president pu so hibanga chu he chi Iran gam sunga jong hi supreme leader Ayatollah Ali Khamenei ki ti pa hi ama jong hi tu chung gala chun athi lo ni he chi ta ta na hi alam kai khat ki thana chung ai ja hi mi chu amo thip ding chu koi man ata san ta lo gal hi hungna sa che ding ti danin awm tan hi milham khat mai ma athi lepon ep ham ki ta tu chung gala alam kai paw atha pi hi lam kai la jong chu assistant ho hele phading hin alubu pen pa thina to hi na satan Iran te dinga chun oilam phai ki tham pi aba sa jing ta ben hi alang khana de ket lo wangsil ta khat ti dang nui ja ta khat te ring ham he chi agam sunga alam kai paw khamane ala wala khameni ti jang omen ama thina chunga hin agam mi te akipa aloi jong men he nasata a lunggel hi mi pi lung thlaina na tong mi ana hi po in adam la ya chun min asei da na chun mi phalo te sigonda ti in mi tampin a hovin khamul saw ala wale Iran gam sunga dinga leader ki tup lo pe na hi ama phat chuma ding gel hi ami sa that ngam hi lungthim si ti ami tampin Iran gam sunga jong ama support lo loi dim zeng hi a hi le tu chung ahong thi a hin
agam sunga jong mi pha pi in lam kai pa athi tai ta mi tam pin a khot ba lam len dunga chu la sa wa hi ta chu ke pa ta hin khomang jong om kit len hi thina chunga dat theum lo pen chei ta bang ho hi a hi ta ni adia Iran gam sung hi lam kai haute jong a hi ve ai wanga tun chan gi ai amo gam hi lam kai pha ki siap do namun hilowa ki he a hi lam kai phalo ki ti na danin a ki se nei tu chung ayatollah ali khamenei a hi in chating tal le prominent leaders ho epiham Israel in nathapi United States America hon anathapi phabep jang omin hi choloi chu Saddam Hussein ho loi chana hi ta in Saddam Hussein ho lam kai na sta chating tal le Amidar Rahoi Alavale Ismail Dalis Hassan Nasrallah kite ho banting le Qasem Soleimani Muammar Gaddafi kite ho aina amin horong sa sei ha in ipi jong le alam kai pha pi hi Israel le United in Iran te lam kai na sa ta alam kai ho ana tha pi ga mai tan tu chunga jong Ali Khamenei hi atha pi ki ta ve ni agam sunga dinga chu po na ta le thang tom ta kyan la na ani be chen adu lampi pha pen a hin hi chi hi tu ni khwa hin Israel Iran US ti buina chung changa hin neu khat tham khat her kham khamo iga sei theo hin tin a chaina pena isei no mo chu hi chi gal a lo na hi Iranin dan khel lampi ti taute US dung deilo lampi a hi man cha agu a gal bol na ding agu a akisim hoi wa hi chi US en nga in bol hin atia abol te jit wa hi hitabang hi su loi aji chum man cha hoi ta agu akisim ba le hetman lo ka leisi chu ki dona ki chu na ki chung nun chu na a hi ja chu Israel le US en Iran ho hin in buluwa gamla go hi in lo kha de ham ti za na chu hi chi US in Iran ko ma man cha sim ding nga in atiwa anga lo phat wa chu US le Israel ke thua Iran ki gin lo pe na hi gal ho hi a bol wal hi cha chu kharon le thun an bol wal le tu ni ai gal hi ke pan pai pai hi ti a chom lam pe na chu ega sei theo hin tin maban itabang hiding ham tawnan panjing taw de